ke nagaleng dungi kan nonton sport social and cultural club section ya ikut di WPW hak bayar berkena tournament kebangi penyak ka invitation local football tournament jauh tema raja player tahu kemudian siapa begitu ya pi ba nagaleng dungi lalu kemudian nagadau dungi up ya tim kawai tim kepada Kolkata ke Pirles FC kapasusi kalau bah hadir bagi up nagadau ke tim light joki banwan dan bendep ya ka jingilekai kementai kila ai ya kejubab ke papa cici bagi nomlasyu banwan dan bendep ya ka jingilekai ha ka ne semi final ka ba ni lapan ya ni ya ka ball invitation kadau golong ba ka Pirles FC Kolkata ka penkre dan benta bantano ya ka Kolkata League ke ban sasdang kini ki benai banwan te ni penpau ya ka jing sosi la bono ngelia bakung ka tim Pirles kari gue tim kepala jam ke semifinal bani khun persya dia kari boy United ndai na kadau ke jing bomla shu joki banwani simata tengi kum ka tournament committee brokoi bat ka club ni nila penbit penbiang bat nila sim ya karai ni stu jing mulang hapo ka tournament committee ba ngin sim no ya koi ka tim kata Rocky FC nang kiu kepada ina po ke jela jungi kade ke tim kepala bit labiang kepala penkre ya ka tim kejuki prokowai apa ini berti player ke Mikerman bahkan ke tim kacawan ban hiar ban jam apa kemadan jugi ban kun persya ya ka Rivo United kepada tim kepala up community ban ban kun ya ke semifinal ha kan kalpung ini ke tarik ke bangila penbet na kita fast leg semifinal ke banikong kan long khalai trik untuk menai match ara jarak sau akapor arba jenmet hapdeng kari Boy United FC Persya ya Rocky FC nangkiu kaba ngila bujrino aga jaka ka Pirles FC gol kumol omne kene ka Rocky FC lu kidon di player ki bala perkre ki babit jo kene ka jela ni bat ni yosgoru bakin wan rai ki player na Shabar jong kari lele ki foreigner ki banwan bani khun hagane semifinal tika second leg semifinal jong ka Shillong Lejong FC Persya ya ka Blue Bomber FC kanlong ka hat-trick atau penai match ara jarak saw ka por RBJ Jenmet bat ka second leg jong ka semifinal hapdeng kan Rocky FC nangkiu Persya ya ka Rivo United kanlong ka hat-trick atau penai match ara jarak saw kini gidei ki jingilekai semifinal kiba ngila penkre syat ban pendep no apo jong keneka siwa berpoi keliut kenapa kipai ba kenom sa kalingo la ne undum ya keneka jing penslem jingi ban perlong ini semifinal ini panma napi kipai ba halor ke jing bom light ki player berti tim ban wan hagi ni kitayo hagi ni kipnai bala dep ban simta ja nomor kadon kailing kadon ka Santos Trophy ke mentangin yo ban sambiang ya ke semifinal lah kalai trik penai match ara jarak sau te sechisin ngakot ngaweri piparo kipai ru football jong ke ka district jong ke dong ka thai ni jong ke jelai tur gawai basa chisin ngin yawan bani ai sim ban sakhi ya ke jingile kai semifinal kabang sang dia kalai trik ni community ba ke jingwan ke jing ai jing kristian jogi kanang pensilur karena ai sim sisu yang ni ke klub bangin nam punya syakmat ya kum kini tournament kenang ba nginwan ra ya kasap kapong jong player jong kene ke jela jungi kibana bar jela bat na kiwi kiri jong kapatero haka kenai terik kabangila penbet ban penlong ya ke semifinal prengka Pirles FC Kolkata Persya ya ke Rivo United ke nakadau ba ka Kolkata kamu asyuk banwan bani simata bat kumoong ba nang menin ni nang simi karai menmit nak benta bangin bujili le ka tim idang kontak mene ka tim ko tmai kene ka Rocky FC ka ban mi bujili haja ka ju ka Pirles te hakrai trek sisi badong ban penile kai mabri ki nom la ban pekre pekrom na lia kene ka Rocky ka tim ko tmai te hakrai trek ka nom don game ye ka ba ngila penben mensual te ni pan ma pi dong no mene ba na ka taw ka jing bom lat ka jing bom lap ju tim ba player ka khandai trik kamdan game ye ni postpone ka game kandan be haka khalai trik apne ka Rivo United Persya ya ka Rocky FC nakil Malaysia jangwe